Dan is-sit hawnhekk warajja se jkun qed iservi biex tinbena l-faċilità l-ġdida ta' Crane f'pajjiżna. Illum wara nofsinhar saret ic-ċerimonja uffiċjali li tagħti l-ewwel pass għal dan l-investiment ta' 100 miljun euro. 3 xhur biss wara li kien iffirmat il-ftehim fl-Istati Uniti, Crane Currency qabdu r-ritmu tant tajjeb li stiednu lill-Prim Ministru fuq il-post fejn urew il-bidu tax-xogħol u x'għandhom maħsub fiktar dettall. Dan għamluh l-għola uffiċjali tal-kumpanija Crane Currency li żaru l-post akkumpanjati wkoll mill-Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti għal Malta. F'Ħalfari ngħad kif sal-bidu tal-2018 il-kumpanija li tipprintja l-flus se jkollha l-faċilità f'pajjiżna lesta biex tintuża u fiha jidħlu mijiet ta' ħaddiema. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li din il-kumpanija tfisser iktar xogħol u iktar fiduċja. Fisser li ħajkonna aktar jobs, ħajkonna jobs ta' kwalità. Dan huwa qasam li huwa magħruf bħal mhux biss li joffri jobs normali ma' jobs ta' kwalità. U naħseb li huwa pass importanti l-qudiem mhuwiex il-be all and end all, għadna qed naħdmu għal aktar investimenti, kien hemm min qed jgħid isma' il-fatt li ħad iġi il-kumpanija m'għandix biżżejjed ħaddiema kif qed jien ukoll. Ma f'daqqa waħda l-kumpanija ta' faċċata qalet li ħadd naqqas ħaddiema min-naħa tagħha. Ġifieri fil-qasam tal-globalizzazzjoni qatt m'inti qed tagħmel biżżejjed dejjem tkun trid tagħmel iktar. Il-kumpanija Crane għandha diversi klijenti minn banek ċentrali minn madwar id-dinja kollha u diversi gvernijiet. Il-kap eżekuttiv De Falco tkellem b'ottimizmu dwar kif mixin l-affarijiet u l-mod pożittiv li bih intlaqa l-investiment ta' 100 miljun euro. We chose Malta because of the access to a skilled workforce, the pro-business government, and proximity to our customers. But as we begin working here, it's a very special place, and it's the warmth which really makes us very attracted. We've gotten tremendous cooperation from everybody we work with, from the construction companies and the architects, and particularly from the Maltese government and the Malta Enterprise. Biex ikun żgurat li din il-kumpanija oħrajn li speċjalizzaw f'dan il-qasam isibu biżżejjed ħaddiema speċjalizzati, l-MCAST fetaħ kors dwar l-istampar tal-flus biex aktar studenti jaqbdu din il-linja u s-suq isib il-ħaddiema meħtieġa.